indani mitima yarimo akantu kagira kati ayi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 yteams nabaguteguriye nimba ari bafure imeze nkaho ijegera imeze nkaho itogota bro uyegezeyo Central Africa nutangiriye muri Afrika hano hirya gato y'u Rwanda dutangire hirya kwa bene wacu bamubereye Ndombe bakamwara bakatumbi nabakafuruta bikolimana umanga haje afande bikolimana mukura mubere Ndombe karacyatangira bene mubera izina mubera ngo ni mubera bikolimana ngo ni bikolimana usanga rwatu byari rwatubiyaye babivugana igikabyo kumpanga mwishyamba bari ninyeshyamba namatware yazo bakise umucancuro 2020 maccenar 2020 maccenar 2020 1.1 manga gahunda yabo hari uje aho muri n'uruzingo rubegereye ndabona imbere yanjye ari nk'ingabo nk'icumi karacyatangira muri Afrika hari abahateye dore ngo sasa amasasa arimena karacyatangira my friends we n'abacancuro bakise maccenari 2020 barabonye filime nka Piposireti ntugacikwe barabonye batatu batavugirwamo batavogerwa ntugacikwe filime nka Maria filime nka No Mercy ntugacikwe karacyatangira navuze ufite bafure zirwaye bose mushaka dore ngo sasa bikolimana arayivana yo we stupid tongera rukwasa nka hard disk kumbe abo baje ntago bakina karacyatangira wewe karacyatangira mbuyu nakina mbuyu abana Rabama Bogota mbuyu yes we sirikare nakina bakise maccenari 2020 umugabo ntakina nta miyaga nta mikino karacyatangira ahantu hakuno ntago bakina bari mu kazi bari baje mu nyeshyamba kuzishyira hasi ari gahunda bari bahawe and I believe we've got another main target. Usanga target yacu ndiri mu ishyamba We did, which I know we did because we're fucking good. Not a bad day in the office again, Max. Aga babanza kwishima bakoze akazi keza afandara abashima cyane arashima Max bavanye bikolimana Lives like that bikolimana hanga ninyeshyamba ze barababyimbana. Why do you ask, Max? You're not having doubts, are you, mate? Just asking. Arabaza bagiye kujya ehandi akazi kamwe kajya karangira bahora mu kazi karacyatangira. War Dog Productions nabaguteguriye cyane Chris V Johnson nyiriga filimi Dominic Van Baga yakajemo cyane aracyari Junior GT umunsi gwa none wumva bakise maccenari umucancuro Louis Mandela akarimo cyane ibyarangiriyeho nk'abacancuro bagiye ahandi hano bakise umucancuro 2020 nuwa vision mbese ni umucancuro wa viziyo veni bagiye ahandi ntago baryama ntago basinzira bahora mu kazi aba ntibaryama mwashira aba no guhumbya mwameneka dore ibikoresho ko bakerekeye ni ikipe baje ku ruhande bagannye y'ubutayu twatangiye Central Africa baje hakuno Central Africa bayivuyemo hano barimo bagenda basize umwe acepanya ko barakomeza barerekera karacyatangira ese bantu banje muri tayari yemwe ye
my friends. Nimba hari umuntu kuri hafi mubwira utumusa iyi ni filime nanjye nkaba umurebyi aka nakabazaniye bakirukanse arerekera abanza batanga imbere aje muri Iraq baje mu butayu bwo kwa Saddam bari mu kazi ntabwo bakina n'abacancuro baje gutanga umusada hari aho yaje gucungira bagenzi be ahari inyeshyamba niho bajya aho bashimusa abantu bajya kubashimutura bandi bavuye ngo bari hakurya bagenzi be mbere yuko bahagera we aza hakuno nibuye ryifatizo yewega nuko bakora nababwiye mw'abantu mwe muri mu buryohe mana we mbega filimi bakise maccenar karacyatangira narabwiye ngo uyu mwaka filime muri nazo filimi zo muzitwaza ikindi nazo muzabura uyu mwaka hehe no kubura filimi aha naho bakoze akazi nta kintu mubona na kimwe ra wapina na kimwe mushakisha aho baje na muntu bahasanga inyeshyamba zitsibye zabitsimbye dore amasasu sasa sikia bullet wewe sikia bunduki fati sasu wewe Allahu akbar sasa ngachongoza abacungereza urugamba yitonze yutegura intambara yutegura urugamba neza baba sasu karacyatangira ntabwo ibaye kunda filime zimeze gutya my friend twazikuzaniye You gotta take out the PKM, mate. He's all over us, copy. sasa nga ari ufite incuranzo baramuhaye sniper ari mbaya mbari aracari junior GT umunsi gwa none nakabazaniye my friend dore filimi izi ni za zindi nkora asigara mfana mbega filimi nakoze sasu Allahu akbar Okay, Max, got two runners heading toward the mosque. sasa nga bagiye hafi n'umusigiti bandangirize bagiye hafi yaho umusigiti uba hafi yawo abagabo n'abati sasa indani mu musigiti inyeshyamba sasu Max yinjiyemo Max ararwana birimba kurume kurwana ni ibintu bye ndabaga Max ntakina yewega abagabo mana we mbega filime kumba aho yinjiye abana basengaga barimo gusari yewe wenya kumbuna zabo imwe kabiri tatu ine tano mukaga mushanjo munani mwenda icumi na rimwe umbarire gusa mwebwe na kabiri na kina na gatatu mega filime mana we yakubagiye abantu mugabo nakina yewega sasu riri mu kazi iyo arwana kugira ngo hari icyamurakaje ati imitsi arahiga umutsi mbega umutindi wewe mukwaha katu shehe
sasa shehe ntago mukafiri yamwihanganira kafiru na mari huyu ya yewega o Allah usenga muzahura musirikare mu magambo yacu ngo o Allah usenga muzahura ya dore kinakoze mu kanya gato indani musigiti abakunda filime uyu mwaka nitwe nabiji aguye ibikoresho Rifle. Let's go. abadiji nta kindi muzitwaza filime zirahari dore ibintu akoze ari wenyine maccenar niko bakise umucancuro nibanya kabyizi 13. akazi kose nakazi You want me to kiss the boo-boo? akanakora akazi bakora nta mikino bagira. Well, today was great, fellas. Rich yakoze iby'indani abandi bakora ibyabo. squad leader alone, he was worth 20,000 buckaroonies, right? kandi amafaranga anga barayakora bafite gahunda nyinshi ndende So grand. batumwa henshi umunsi ku munsi. Here, mate. ngaho basore rwose mwese mwakoze. Mate, I'll put this one on Facebook. sasa muzanga dufata kona gapicha dushyire kuri Facebook The finest. bagiye gupostinga. Come on, mate. bakeneye twara yiki. All right, gather up. Quick, come on. Find that. bakeneye bamamare nk'abandi bose bose babe nkanjye dore nge ndi icyamamare. 2, 3. bafashe agafoto nagakundi nibwatinze. twatangiriye hehe Central Africa tujya muri Iraq twinjiye Colombia. narababwiye uyu mwaka afite kuba filime muzi twazi ikindi kumbanga dore kibaba dore injaga hano Colombia ubundi bazwiho ikibaba. Cuba bo bazwiho igikamba. Alaka bene wa kibabale bikundira ikibaba ngo wa kibabale watsingire nagari ngewe n'utuntu twa fabu banga bari bapakira ikibaba mu ishyamba ndani ya shamba wasirikare yikodea. filime zo zirahari mw'abantu mwe ntacyo muzitwaza buri wa gatatu tubaha imizigo ku wa gatanu namwe mutanga umusanzu ni gahunda. dore umusanzu wanyu umudigi utazaduha umusanzu kuri iyi rigenda uzaguha cyo bita urwembe ruzira ikinya. masasu tayari kubanya kibaba dore amasasu ndani kubanyenjaga bega filimi bana we dore amasasu ndani we hayuko wapi na njaga ameenda wapi na njaga yake? wewe nani kuja hapa sasa. bakomando bose bavuga kaswa yiri kaka ndikasambiti akangisha bamika na basheja na Jessica na Brenda abakangisha kanani. wewe kiraho dore ngigisasu kiramuzamukana akibitindamo. yararangariye agakobwa yaraze ngo nakana keza kumbe kimaze guturika ubwo barahanga bisanga bafatwa ku ngufu. nakazi k'ingufu bakora batangiye gucika. n'abakobwa ari muri Colombia ko bacika abona umwe muri bagenzi bakurikiye agakobwa abo bazanye hakuno arukurikiye umutanga arukurikiye ninja aruwometse akurikiye kuki abo bazanye mu bacancura bagenzi be muri ba rwemeza mirimo bagenzi be
arukurikiye ko kibagarara hagarara kandi ntungore tega ariko hano mo bazanye hari urwa yakanyakolombia yarakabonye sasa hari urwa yakanyakolombia akambika ubusa tayari agiye kuvuna yamaze kurambika ataravuna mu ryinyo ataravuna bamu rugondi hene atarivuna umwanzi kobwa oyakora icyamuzanye ni Max n'abakiraho dore ngo sasa barapfa inkangu dore ngo barapfa amakangu. Look at me, Max. Nanga byaramurenze ibara birambiwe bano bahanganya vane gisasu grenade dore ngo Max ndaramubaga yamukase jose maze umukobwa y'igrenade nuko byagenze we hagaturitse ni ku ngufu yiwe yashese Max cyo gihe yigendere bari muri Colombia ubyibuke karacyatangira My friend. Sasa ngaba nibisambo gucakaza byahozeho mu ntambara zo hambere kujye cya ba Dawidi ba Gidiyoni ba Mose mu rugamba bagutsinze ugacuza nukwaka uwo muhanganye ibikoresho Stuff yourselves. Be my guest. It's a more deprived path than we're on. sasa kuvanga bose akeneye kwitunganya siga bugire vuba bagende. Has anyone seen Max? Nabonye Max ra I think I watched him walk in this hut before it exploded. yango yaturitse Wait a minute, man. muretse gato yaturikiye he. What do you mean you think he's dead? Fucking dead. Then fucking look for him. Umushake bakamumubonye ntago tumusiga. Right. Who cares a fuck? Aho mukamyeze yasigaye uyarabizi. Do you have problems taking orders, do you? Ese ko bankubwiye ngo mushake bagenze biguteye ikibazo. Order nguhaye nimba nguhaye order bari order. Ninge kiyongozi mu mushake. Nimba yanapfuye munyere ku murambo we. Nibitsa aho Max yaguye. Hari uwamubaze ijose. Yamukase ingoto amutayo bapfuye makangu bari bapfuye umutanga bari bapfuye kuki ininja umbanga dore imbunda ya Max akoresha iyikoreshereza rubaho. Max would never leave it. Ntago Max yasiga imbunda ye turabizi. What do we do, boss? Boss zinikindi Max na ura hafi Settle up and haul this cargo. sasu cyaturitse cyamuturikanye. Max knew what he signed up for. High pay, high risk. Okay, grab what you need. Let's move. Nakundi bigiye tugende mpakire kira kintu vanga tugende bagira akazi kenshi mu mwaka batumwa henshi twatangiye Central Africa tujya Iraq ahangandi Colombia abagabo zirarwana bamutaye gutyo bakisa umucancuro wa 2020 masari icumye buriya ngo Imana igufiteho umugambi gahunda y'Imana icuri kuri wowe rubanda bazi ngo byarangiye Imana irigaragaza bazi ngo ahubwo ntabwo uzaharenga Imana ikongera indi ngoma ukarya indi ngoma ukarya indi yaragurutse bamukase mu ijosi ako kubw'Imana umutsi wa nyuma ntago bawuciye hari umutsi ubundi warurangiza we bawugezeho kumenya ko warekuwe naho ugifitwe n'imbaraga zayo ikigufiteho umugambi ikeneye ngo garagaza ko bigaragara ahantu hose ko ishoboye my friends ntaho ujya buri kabi gahera mu nkono ngo ntaho kajya ni karibwa niyo kariwe karyana mu nda yagurutse atyo ntazahajya ni he ikipe yose bazanye bamutaye Colombia na
akazi bakora, akazi kose n'akazi. Buri akazi kabe kaguha keza, banabona akazi bahisemo. Yeza imbaraga ziranga, amasaha ye menshi nta no kurya. Ahari ni kuzuba. Inkweto yambaye imwe nk'uwagonzwe na torotoro. Buri yango iyo ugonzwe inkweto ikava murakira. Naho iyo ugumye uzambaye sha ntago warucika ngo rukunda bambaye. Yagenze imihanda aracyambaye umwenda wa gisirikare. Yeza ngaha Padiri Barotoromayo umugabo yahamutse. Padiri aramwegereye. Buriya abantu ameze nk'aho bihebye, abamaze kurambirwa ubuzima tubayemo, nibo Imana ubundi yifatira ikakira. Padiri Barotoromayo papa wa Sikizi Muzehe, you had a very bad blood infection that was going. Mwana wanjye rwose wagize infection mbi cyane, yaregiye kukwica bakaba wanabura wese ugashira. Doctor dressed your neck wound. Babanje rwose kugira ngo bagutunganye ku gisebe wari ufite ku ijosi. Bagwana za antibiotique. Your feet look like they are sorely in need of a pair of sandals. Sasa where are you going? ugiye hehe? Aracyakanya kugenda. No idea. Mwana wa Bar. Or where you're going. Welcome to my parish. Urakaza neza kuri paruwase yanjye. Ahangaha uri ntuhazi, ntuzi nuko wahageze. Vayo ngutembereze. Come with me. Ngwino. Nta muntu yizeye n'umwicanyi. We aratumwa ajya mu kazi. Yize umushinga mbese ni ka business yifondeye k'abacancuro bafite na tini namba. Baranasora. Sure you don't want the sandals? No? Sandali yaze kuzambara reka nta by'ubuntu. Padiri amuzana hakuno ku rusengero yambaye ikabutura imeze nka kimono. Bimwe bya kera bajyaga abantu bambara ngo uzabikuriramo. Bimwe nina akunda we na Kembo. Kembo kibabi ukina na Kembo sha uburi kibabi akarya inturusu na bigiji. So, you take charity without offering anything in return? None se mwana uzenga umuntu yaguha ubuntu butaziturwa. The antibiotics cost money this church Imiti antibiotique naguhaye na amaturo ya rubanda. afford to spare. Man would want to return the favor. Na amafaranga yitorero. I need this place swept. Wankorera icyo bita gukubura ibihwaniremo twaguhaye imiti. Twanakuhagiye twakuvuye. Banamudoze ku ijosi. You know, it is said I am a benevolent man. Ntabwo rwose ndi umuntu w'umwana mwiza cyane, agira umutima mwiza. Pickle one, my son. Mwana wanjye yogira ikintu ukora ni padiri. Ba padiri bari ba papa, father. Papa arikomereza. Niho havuye ngo ni papa. Abari ba papa. None ngewe aho nziramo nge ndiza ndi se wabo rero. Papa aba papa. Urumva mbera umuntu urenze. Mandi father of the fathers. Nisanzuye. Yarakubuye. Genzi padiri ubona ko gadafite hagana. Take charity from a stranger with Rero nge ntabwo umuntu nkawe wamfasha ngo sinye ikintu nkwitura. offering. What? Mugenzi umusaza ya murebye nafite ava nahaga. No? Reka ngire rwose cyo nkwitura. It's sleeping. I want to pay you back with a warm meal. Nkeneye nkwiture kukeneye kuba wahabwa icyo kurya. Ngaburire. Dishonest man. That's a terrible thing to do to a priest. Kamweretse ko byanze ikintu cya mbere mu isi ari urukundo ni neza. Wakubuye nakwambitse nakuvina ufite nawe ugana nabibona. Baye dusangire. Mugenzi amwereke ko yagiriwe ubuntu.
ndetse uwamuhaye ari utanga ukanasagurira abandi. N'abantu mwe uhawe n'Imana asagurira amasoko. Ze n'abana yitaho bamutekera bamuba hafi. Afitanga na padiri mushya muri karitsiye barimo gutoza. Want to know how the Wednesday night services are going? You wanted to be in church. Rwose nugana ko ruvuye ku itorero rikuru. To be in church. Rwose nugana ko ruvuye ku itorero rikuru. Barabaza uko kuwa gatatu amateraniro yacu ahagaze. Everyone agomba kuba kandi akaba neza. Every Wednesday after the service. Tujye dukoranga rwose amateraniro kuwa gatatu namara kuba abantu bose bagende banariye. Niba rya bazaza. Yes, that's a great idea. I'll make my stew. Wa mugande rwose nyereka amatekere kagasosi kanje muze yego mwana wa. Bagiye ngeze gutegura andi materaniro kuwa gatatu. Ariko najya bajya batekera Desire to pray, not just to eat. Banatekere abaje gusenga. Father, then it is your job to instill in them a desire. Abantu kuza ukeneye ngo bahe impamvu ituma bakunda gusenga kurushaho. Baje kurya ariko batuna profite tubatere injuga bayemere. Priest. Bariya mugenzi ngo nabaje mu by'Imana ugira gusa impamvu umuhituma haguma. Like a good wine. Esther serves breakfast at 7. You need to eat. I'll need my church swept again tomorrow. Umva nkeneye ko rwose urya kugira ngo ejo uzongere ukubure urusengero. Able to talk. Ze yamwishimiye ntaganya ese nuvuga. Can you write your name? Ese basi wakwandika izina ryawe. Bamukase umutsi. Bamukase umutsi mbese nkanjye uwawunkata. Ibaze unkase umutsi. Bana we. Bamugeze umusangoto. Yitwa Magisi. Max. Yitwa Magisi. Well. Okay. God be with you, brother Max. Imana ibane muvandimwe Max. Choose to talk to me. To unburden themselves. Buriya abantu benshi baza ngo tuvugane mbaruhure imitwaro yabo. Bagira inama. Sublime. When they genuinely want. Rero ndetse nawe rwose mwana kuba warajangara impamvu byabayeho Imana igira inzira yayo. They look away from me. The way you do. Kandi so mbere yakiriye muri ubu buryo uzo amugana. Arabimenyereye umusaza. There was a reason. Hari impamvu. As there is a reason for everything. Byose mwisi bibeho kubw'impamvu. Hari umuhanga agategura umunsi wa mbere n'umunsi wa nyuma. Muze yabageza kundi Imana akunda gusenga. We inshingano zafite no guhumuriza abababaye. No guha icyerekezo inzererezi. Abasa famille, abasa buradazi muramugana. Kumbanga dore ikintu akunda. Dore ikintu cya mbere akora isuku. Yewega. Yabonye akuno sabawa. Ayitaho mwana wa. I see you found Father Benedict's hiding place. That was his rifle. Kumbe iki ngiki. Pigs with it. Iyi mbundi ifite nyirayo aramumubwira. Placed him when he died several years ago. Maze n'imyaka myinshi namunikoresha. Whenever he came home with a meal, we would. Yajyaga ataha afite ibyo azanye tuzaniye ibyo kuba twafungura maze iyo mbunda akayeseya kajya kumuhigwa yikoresheje. Nyirayo nta gihari. I expect to see you at mass this evening. Maze nze kukubona muri misa uyu mugoroba sha. Nawe ndebera umwicanyi aje muri misa. Ariko mwabantu Imana igira inzira yayo. Buriya Imana yahinduriye Paulo amateka. Nawe yayahindura. Abazi inkuru ya Paulo akiri Sawuli yari umwicanyi. 44. But I say to you, love your enemies. Nuko rero haranditse ngo kunda umwanzi wawe. Do good to those who hate you. Ndetse ugirire neza abakwanga. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Unasengere abo bose. Every day. From these men who come down from the hills. Zanga abanyaza arasenga umunsi ku munsi atoza abantu bose gukundana. Bakunda abanzi babo. Ndetse bagaburire ushonje ubagana. Banakire neza uje wese akeneye kwitabwaho. Yajanga abanyaza bitekerezaho nk'umuntu.
Because that arimo areba hava n'ahagana, arebe ubuzima yarabayemo, that we may show these people that life and love exists. abaje bose batugana babi cyangwa beza ukeneye ngo mwakire n'urukundo, maze umwereke ko Imana ikunda kandi kibaho, muhe icyerekezo, ukunda umwanzi wawe. Kumbanga dore umukomanda koko ubukwere ibi biganza byanjye birwana mbipfusha ubusa. Uwateruraga imbunda nterura Bibiliya koko ntago abyumva. Ibyari biganza biterura imbunda n'imishyo, abiteruze Bibiliya, agatabo k'indirimbo n'amigisho. Yewega. Me alegra, padre. Gracias. De nada, Esther. Someday, with God's grace, she will learn to make something other than stew. Wenda ukubera rwose imbabazi z'Imana uyu mwana asiga guteka ikindi kintu kitari iyi sosa dutekera buri munsi. Welcome. Hakuno haza supadiri. I am so. Ubwo ranga isosa umunyaza ateka buri munsi n'ubunyobwa n'uduhumyo. Nta kandi kantu yabatekera. Abahoza ku ndyo Right y'iterambere. table. And the Scottish. Mbese n'izanjye bita ngo nibizaza. Murye iyi ngiyi uyu munsi, indi iryoshye bizaza. Sasa mnyazanga supadiri ntabwo yize yuriya musore. Well, frankly, it's frightening me. Rwose nje antera ubwoba pe. Uriya mugabo nge simwizeye, uriya ngo ni magisi. Sawa. Ndaje mbyigeho. Supadiri ntiyishimiye uyu muhugita waje. Father Tiago is concerned your appearance might intimidate our parishioners. So, Sasa rero kuntu yambara yajyaga yambara nabi, kwambara nk'uvuye ku itabaro nk'uvuye ku rugamba nabihindure. Atangire yambare style nzima. Akore nk'umudiyakoni wabo ajya afasha abantu kubahereza ibitabo byo gusoma, abereka aho bicara, anatunganye mu itorero, mbese abe nk'umurewi wemewe. I hope you decide to stay. Nimba kumva ko kubana natwe ubishaka, cyo gihe witunganye ugira isuku. Yitunganye yikeshe. Bukeye bwaho. Bakiraho musenyeri ndani. Bagiye neza kutangira misa. Talk to him. Hari waje tabaza n'umukobwa. Father Tiago, I will answer any questions you may have. Padre, me están siguiendo. Please listen. Unos hombres malos. Está bien. Vamos. Ava bigenze ku musozi. Baramushaka fatwa ku ngufu. Hari abaje kumushimuta. Yaje kujya ku rusengero n'umukobwa. I know, shut up. Hari abamushaka ku ngufu. Hey, priest. Yewe padiri. Hey, Hari abamushaka bigenze ku ngufu. Ari umukobwa agiye hehe? where is she? Where's the girl? Abaje hakuno bakeneye umukobwa. Agiye he yinjanga. I've seen this before. Ni amaniga yakaritsiye. Hello, a cartel Afata ku ngufu akuno dukobwa baraduhohotera ntibamuzi. snitch. We padiri vuga. That explains everything. Ni umudiyakoni. Yahoze ari umwicanyi ntibamuzi. I'm hungry. So is he. Go get Ngo baje ngo bararya. Safe here. Bagenza kana katinye. Padiri rwose yafashe ko. Yazanga afata kuno umugati n'ibiryo n'akavoka. What are you doing? Don't feed him or N'utuboga abanza ahereze aba. he'll hurt us. This child is terrified. They tried to kidnap her. Uyu mwana rwose bagiye kumushimuta. Bamujyane muri business zabo mbi. Na apadiri guma hano. Gumanga aje bikore. He's encouraging them to stay? Bagumanga banza bikore. Bibutswe n'indwanyi. Aka nakazi kamutunze. Imyaka myinshi. fucking took long enough. Sasa nga dore imvubuka. Ninsibika zitazo zizaniye. You bathe? Nibirara uroga. Smell like shit. Kunuka I smell it. kunuka igekana kimwe cya danje ubundi bungu buroga. It's piss. Bamwiyenzo baramutukatukana yoga ibiki n'ibiki. So is fucking. Ya babimusuka mu maso. Aca bugufi niyabasubiza. N'abantu mwe uyu mugabo turamuzi amambere uko yara baramutuka. Yeah. Clean all this shit up.
mwanda gusa ngakomeza usukure Clean all this shit up. mwanda gusa ngakomeza usukure dore ko gese bamutuka nyine twatu tugezweho tw'iminsi tw'uruzungu dore ko areba nka cya hard disk look at you flash fm dore kwaso nka tv 10 dore ko areba nka sound recorder bagutuka kantu karaho batoragwe wiboneye ariko gisa nka btn. Good morning. Today, we will not read from the book. Sasanga padiri rero dukomeze misa yacu y'umugoroba kwa gatatu nk'ibisanzwe bantu banjye. But I would uyu munsi ntago dusoma mu gitabo ahubwo tugiye kuganira ku buzima bwite bwa buri munsi ndetse tuganire kumwe mu banyamuryango ni umuntu nizera cyane and I would like him to come share his wisdom. aze ahangaha ababwire ku byo azi by'ubwenge byubaka umubiri. Max tambo kuvuge Sarengo supati through use of non-violence. Naze abigishe buryo ki umuntu adakoresheje violence kurwana no guhangana ukuntu yatabara ubuzima nye. How important non-violent resistance is. Ibyo bitwereka buryo ki umuntu yakwanga ikintu atabyanze mu buryo bwo guhangana ngo yerure nta guhohoterana kubijemo. Ariko padiri nk'uyu muntu ushyira imbere uramuzi. He can barely speak. Basanga nabi nk'ikinyamaswa cyangwa nawe ikindi gihe bakiraho baragaruka biragaruka bihingura umukinaha bakenewe uyu mukobwa. We are about to have a lesson. Tugiye gusonga tugiye ku materaniro nyamuneka namwe muje gusenga. Didn't we snitch? There's no need. Sasuye The priest of this parish. Padiri hanga babwira umurongo muri haranditse buriya ngo umuntu ntakata kundi ngo amusanga arimo gusenga mu rusengero aze abavogere haranditse aba ntibumva. You hide someone from us again. Ntago bumva. Well, out of you first. Bakeneye uyu mwana araguma hano. She stays. Today, Father Elias has asked me to talk to you. Uyu munsi padiri Barotolomayo arambwe ngo ngire ikintu babwira about non-violence. These men have weapons. Bana bagabo bafite intwaro mubona bagaze imbere yacu. They like to bully people. Bantu bababangamira. But I have. Siramanga muri nge. Ndakomeye nibamuzi. Now, you take her, I'll take care. Sasanga bahakora bazamura agasuzuguro kabo. Don't touch her. Utamukoraho. Kandi agasuzuguro karakubitisha. Mudakora ku mukobwa. New man. Wakagabo yo kuruhara. Kagatwe. Agasuzuguro. Karakubitisha. Karakubitisha. Agasuzuguro. Wait. Diakoni agasuzuguro karakubitisha my friend. Wait. Agasuzuguro karakubitisha. Mwitorero mwabashenzi mwe. Mutazatumenyera ngo nuko turi abana b'Imana batazi kurwana. Hari igihe byasobanuka. Urakoze mwana wa. Twigisha kurwana. Twirwaneho. Abaje gusenga uwo munsi byari ijambo gusa. Basabye no kwiga kwirwanaho. Father, we are all teachers and students. Mwese muri history abarimu twabana abanyeshuri mu buzima. We all have something to learn. Muri wese mwisagira icyo yigira ku wundi. You can pass on. Maybe you could teach self-defense. Wenda watoza abarokore bacu bose self defense kwirwanaho. When I brought you here that first night, you were so sick. Umunsi nguzananga ijoro rya mbere wari indembe mwana wa. I didn't know your religion or even if you believed in a God. Ntabwo nari nzi ko ndashaka kuba umwisi wizera n'Imana yariyo yose. You did die that night. Ariko warumeze nk'uwapfuye byarangiye. Waje ufite igisebe cyose cyamaze kumungwa. Others to protect themselves.
basi toza bano bantu bose bari ahangaha bamenye kwirinda, ntabwo bazaguhorana ibihe byose. Fasha ubatoze ibyibanze birwaneho, kuko bari kuza ahangaha mwana wanjye. I also know God wants us to help ourselves. Ni Imana yabikoze, nizera ko Imana nayo ubwayo ikeneye ngo twifashe. Irivugira ngo ifashe uyifashije, niko handitse. Kumbe sasa abakubiswe baje kurega, babahoye agasuzuguro kabo, babahoye agaki agasuzuguro kabo, barabasuzuguye. Mukanya nkomeza kusema iyi country, igihugu cyanjye narababwiye ubu kubura filime ntago bibaho. Kumbaho bakubise, nimba muzi wa mushenzi twabonye tumye Max asigara mu ishyamba muri Colombia, na boss wabo bari hakuno. Check that one too. Na habibereye. So, bano bakubiswe, sinzi ukuntu umuntu w'umugabo afite intoryi ebyiri zinagana ajya kurega undi ngo yamukubise. Boshye yakubitaga umwana wari uhambiriye cyangwa wari wambaye pampa. Ibaze gukubita mugenzi wawe ukamukubita wisanzuye. You think I'm a fucking idiot? Boss, baradukubise pe. I'm a professional soldier. Ako se ko muri indwanyi mwatojwe nyange nkandi indwanyi nkamwe gutumwa muntu yabakubise. Ingabo nkamwe ninde abakubita? Simbyumva. Buryo ki umuntu abakubita mwembi? No. Boss yararenze pe. Yarwanaga rwose yisanzuye, yaduhondaguye. Fuck this. There was a boss, and he was not a priest. Boss rwose umuntu ukubise yari mu rusengero gusa ntabwo yari mu padiri. Arebye anga ifoto. Do, nguriya. This is the guy. Boss nguyu do. Bazi ngo abana basaze nguyu. Muri ya foto bafoto bari kumwe. Wow. Basoje intambara muri Iraq. Who killed about you two? Uyu muntu yarapfuye kera. Uyanga harebye neza. Bad taste in his mouth. That's the guy that I Niwe rwose udukubise boss n'udo. Where? Imbere y'Imana do. Mama bure nyina ndarahiye. Ararahira. Ngapfusha nyirakuru. Redemption, I guess the church might be the right place to go to, yeah? Sasa bivuze ngo iri torero twajyayo. Nimba Max ariyo. Yeah, we left. Twajyayo. See him, right? Ibetse ntabwo boss munyenza bari umukozi ngo abyemere. Buri hari umukozi boss atapfa kuranga ave kwizima. Yemera gatega akazi Nyamata gushaka kibamba. Whoa. Fine. Put your gun on the table, please. Vaya hanga, vaya hano. Right there. Bashiranga imbunda. If you can get to that gun before I can get to mine and shoot me, well, Nimba fata yo muna kwenye fata imbunda yanjye undasa. boys, I'll let you live. Right? Ngendi kure uri hafi y'imbunda yawe. Afite imbunda mu ntoki. Yeah, boss. Strong choice, man. Gira vuba. Menye uri musirikare nyabaki mfitanga kugira ngo ndi muna gukubite. Nyereka ubuhanga ufite mu kumbunda. Sasu nakina ni boss nakundi bigwari. Be fucking lying cunt. Yanga ibigwari gutumya ngo mwagiye murakubitwa mwabashenze mwe. Gee. Nawe mbwira gute mukubitwa undi munsi. Max, what is going on? What is he up to? Why? Mushake Max menya rapanga iki ari mu biki agamije iki ari he ni mwene de muri kano kanya. Mbese ubwo mwene de mvuga ngo acumbitse kwande. Arabarizwa kwande mu mushake. We have work to do. Nimba Max yagaraganga mu gisagara tumufatanya hakiri kare. Natwe ubwacu That yazatwitambika. boss. go. Fuck off. Tugende. Kumbe duranga amushakare mu itorero. Abantu baje kwitoza kwirwanaho. Uri abasirikare banyabo igihe cyose umwitozo ramataringa. Abaturage abatoza utuntu twibanze. Kandi umuntu wese utojwe utuntu twibanze my friend atubyaza shaho umusaruro. Anga sigafasha padiri muzehe Bartolomayo
kumanika ibyo manika hakuno the gira ate Father Tiago. kumanga supadiri Gabi wo kubikeri. Yes, of course. I mean no disrespect. nawe akeneye bamutoza harya ni gute wanyeretse umuntu bamukubita jido bigenda bite Books then ibaze padiri witoza za jido akeneye kuzajidura umuyoboki umukirisitu the way Father Elias saw you as a person. I made a judgment. ati rwose mbebe rwose nkubona nari nakwanze mbwira padiri barotoromayo ngo ntitwishimiye untera ubwoba ariko mbabarire bakiraho hari abaje As I live, warafande w'imbere akiri umucancuro you live and breathe too. I've never seen these people. aje kumushaka No. akeneye umusirikare we nta musirikare ugenda gutyo ngo ahere Tiago. muraho ni padiri Gabi aranyongereje bivuga byinshi No, where's he kill him? akeneye Max I had to kill a man from half a mile away. ntazi impamvu yavuye mu kazi niyi ayimubwire Only half of them deserved it. byagenze bite habaye iki kugira ngo dizatinge we dizata utuvemo Well, I'll tell you. mbwira All the places that I thought you might leave me for, got to be honest kuko ahantu hose wakagiye uzanga ko ari mu rusengero with this. No, no, ahantu nk'aho koko n'ukuntu nkuzi Max no. wamwicanye mugenzi wanjye With some women, yeah. wa mugani hari ahantu iniga yanjye ko gateye koko nk'iniga yanjye hari ako hantunguye Yeah. nko mu kabari wenda kumusanga mu turoji I'm a mind you. nawe se nk'aha mu rusengero kuko wahaje ute mbwiza ukuri And I knew you weren't fuck. izi ni swing nyabaki wafashe zikuzana hakuno Yeah, getting soft, sure, maybe, but a priest? koko pe mu gipadiri I'm not a priest. ntago ndi umupadiri Some things we can't wash clean now, can we? hari byinshi umuntu aba yarakoze atakwivanaho You attacked two of my men. uyu munsi watatse abasore banjye babiri urabavunagura amushinja ibyo atakoze The punishment for someone hurting one of my men, ndabizi umuntu wese umaze nk'aho hoteye abasore banjye igihano muhura akizi the one that used to carry it out. waba wose ibyo bihano kera ubitanga abajyaga bavogera abo nyoboye uzi ko bajyaga tubahanura byibuka Look, Max hurt two of my men, which means I have to hurt two of yours. nimba uhemukiye abasore banjye babiri nanjye bafite guhemukira abaye babiri kugira ngo twishyurane ko nkuru urabizi Make a decision. fata umwanzuro rero Regional representative mu of yandi magambo arahemukira uyu musaza na Gabi I have to mva mwana wa njyewe mpagarariye itorero ryacu rya gatolika ahangaha mu karere threats. reka tuvugane The regional mva wa musaza we ntabwo ndi mu bya kiliziya byawe ntabwo bindeba I apologize, Father. I didn't intend on our first meeting. kiliziya rwose nyatsi imbabazi gusa njye mfite hano tudiringa duhanganye Your fight is not here, Leclerc. mva rwose ntabwo intambara irahanganya kubaho afande Yeah, there's always a reason, mate. I know you. There's always a fucking reason. mva Max ndakoze impamvu uranga yimbwire Just doing what I have to do. mva ntabwo nyiri wa wundi Now, wait a minute, mate. You're not here to see me, are you? cyangwa ntabwo ashaka kugira ngo ushake njyewe hoya undi yatinyaze ngo mugeze Max aranga bamutumye bo nk'abicanyi azi ngo byanga byakunda izo mureke muhumure katuganire nk'abagabo kuba yaje muri iyi zone bakabye wasanga aje kubivugana What do you say, mate? Good food, good drinks. We can sit down, have a nice civil conversation and make... wenda Max uze unsangaho nkorera tuganire kuri biro dusangire nk'abavandimwe menye impamvu nyamukuru kugenza ni iyihe ntabwo waje nta kubusa ndakuzi Father? padiri Bartolomayo na padiri Gabi wo kubikeri mukomere kanikomereze amuhaye randevu baganire hari ugusanga Max afite undi muherwe wamuhaye ipinda ugasanga mu kazi baraziranye n'umucancuro doing. I shouldn't have stayed. If you hadn't kuba ari ahangaha Disney akaba yarahaje aje guteza abantu basaza ibibazo be dead. we ariyiza ahantu nk'ahangaha kwaza n'ikibazo mwana wa rwose kuba warajange Imana yari ibizi In the iyo utahaza bari gupfa humura wikwicuza real life. Imana yaguhuje natwe kubw'impamvu Please, mwana wanjye buretse kugenda we need you. turagukeneye If I stay, Father, ninguma papa all of you mwembi are in danger. muri mu byago So what can we... if I stay father both of you are in danger Maybe you can talk to him and not fight him. cyangwa namwavugana ukamusobanurira akabyumva basi kanjye kumuvugisha avugishe Claric wahoze ari sebuja yaje hakuno nuko yambara gipadiri
yambaye na sandari. Bibutse yahoze ari umwicanyi. Aba bose n'abana kuri we. Hey, dore cyamuhemukiye. Dore akamwishe ntiyapfa ni kano. When they told me, I didn't believe it. Ntabwo rwose mbere nabyemeraga ko ukiri muzima, sinabyiyumvishaga. False prophet. Kumbe wabaye umuhanuzi, prophet. Stop. Hagarara gato. You know the drill. Ngira ngo ukuntu tubigenza, banza bamucakaza. Baramumeka. I seen you. Ngo kumeka no gucakaza no gusopa. Baramumeka. God has a special place for sinners like us. Kabisa buriya koko Imana ifite gahunda zayo, ifite izakira abagaragu bayo nabitangiye agakiza bakihera Bibiliya. Ubaga mafene mubonye. Mafene. Yey! Gwe! Baraguruka. Baramuzi. Then? Max twatangiye mu musigiti yivugana abantu mwana bibonye my friends. See you, sir. We ubwe umwe ni ingabo. Right, Max. Come on, have a seat, Max. Isabel, bring me that bottle, will you, love? Right. Thank you, sweetheart. Very nice. Bibutse byose yabivuyemo. Bo bazingana mugenzi wabo. That meat's all fresh. Wasn't really sure what you wanted to eat, so it's all your choice, man. I'm not hungry. Ntago nshonje. Listen to that. Bamutekeye ngo basangire bamwoshesha bagarukemo. Ni turufu baramuzi. Ari mu kazi ni nta makemwa. What am I meant to do? Eat it all myself? Ukeneye koko nisangize pe natetse ngo dusangire nk'abavandimwe. Do you by chance remember that one night, mate? We barbecued that javelina in one. Sasanga mwibutse ko bahuye umunsi wabana bwa mbere ibyo basangiye. Till this fucking day. Kugeza rwose uyu munsi nabasangira ngendo. Ntambara nyinshi barwaniye hamwe. Ntiyakabaye muta mu rugamba ngagende. Boss aramukeneye Clark, akeneye Max. What do you want from me? Uranshaka wiki. What do you want from me? You know how it goes, mate? Nanjye nyine garuka mu kazi nta kindi urabizi nawe. Boom. Tagiye kure dukora akazi nk'ibisanzwe njye nawe. It's a young man's game. Urabizi iyo uhari akazi kaba kameze neza. Ntago ufite akazi karazamba. Ntago ikipe yacu yuzuye turagushaka. Good. Really fucking good. Come back and join the team, mate. Vayo wongere ujye mu ikipe kandi yanjye. I'm sorry I hurt you, man. Babarire rwose muvandimwe nakwabaje ngenda. I'd like to apologize about that. Ndetse nake imbabazi mafene namukubise. Kimwe yahonda ngo yagihoraga sizigura. Fucking guy, will you? I don't give a fuck about him. Not a problem. But the big boss here, he's asking questions, all right? Amva rwose kaza nako kiri ngura navuga ba boss bacu batuma mu kazi nibo barimo kubaza byinshi by'imahitire yawe. I mean, good thing. You know that better than anyone. Murabizi ko winjiye mu kazi kacu ni namwe idasubira inyuma yo mwisanga murabizi. Wateye iyo namwe idasubira inyuma rero. Winjiye muramaje. The team, well, you leave fucking town. It's that simple. Cyangwa uhungu uyu mujyi nta kundi. This is not who I am anymore. Erega ntago uyu ari we nyiriwe narahindutse. I want to live a simple life. Nyeneye kubaho ubuzima buciye bugufi, simple life. Mbeho ntuje ahantu hanjye nyine kore ibi byose murimo. And the people at the church, they're not your enemies. Cyane ko ku rusengero n'abahari bose nk'abarokore ntagaraba. I'll leave tonight. Ndagenda iri joro mpave ngigende. Again. Nimuzongera kujya kwitorero ko hanshakira. He's fucking... Abwa kibarimo aragiye. Me, you won't hurt them when I'm gone. Gusa rwose munyemerere ko nimba ngiye mutari bwe bwatake padiri barbarotoromayo na Gabi mutari bwa hohoteri ndabasabye. Yeah, all right, fucking go. Gaho genda toka hosh. Ho twakwingingiye kari ibonye ko gisa nka hard disk. I'm begging you, please. Ndabinginze. I'm begging you please. I wanna live a simple life, but genda dore kwasa nka onapo. I can't believe what Dore I ko areba nka mikrofone. take Max Wakirisi vayidiwe. to his sheep. Sasa uyu mushenze kunu dusuzugura do. Let me fight him. I'm better than he is. That's not the Max I knew. Cyanga sha Max wacu yarahindutse kuko atari yarameze imbere hose ko tumuzi.
yakundaga Job. You can fucking sit here. Weva mvimere toka genda. Push. No, get up. Haguruka. Everyone get the fucking work. Mwese mugire vuba ngo mbereke. Ndaje batume. Mchekano kamenyero. Yaje ku ruhande apakire utwe yigenderi. Yerekere. Muze yavayo. Muze hebaro na Gabi. Give them to the next person who needs them. Zino nkweto musazi undi uzikeneye utari ngiyewe. think you should go. We need you. Turagukeneye wigenda. Because man, they won't hurt you if I go. Nimba mvuye ahangaha ntacyo muri bube ariko mpari babahemukira. Believe this way. This is what I am, Father. Uva padiri cyo nicyo ndico. This is what I am, Father. Ye ibyanjye ndi umwicanyi. Ataragenda uva sasa ngo hanze baraza. Ataragira hwajya. Stay here. Tayari baje. There he is. Hey, Max. Tayari baje mu rusengero. You know I will, don't Bashi musaka ko kipadiri arera. Almost. Kaka na padiri arera baragafashe. Bo ntago bakina. And I realized something, mate. Wambwiye koko ngugiye kugenda bitekerezaho. I don't need the church. Ibi ntago ari byo. Fucking need you. Nyene wowe ntago nyene iri torero nyene wowe. Nyene wowe nugira huja. Hit him, Wilson. Hit him. Baramudishi. Barashaka we. Barashaka we ntago bakina. We! Barahonda ni mugenzi wabo. Bari banamurwaye. Nuko bahonda. String this cunt right up. Come on. Umuzana gashambere kesha. Uyu mushenzi twigumuraho n'abacancuro n'abicanyi. Ntago yagenda. Sasa uyu mushenzi harya shango warakijijwe kaze nkwereke. Ukeneye ngo Yesu aho yaciye nawe uzahace. Break me twice, bro. Ukeneye ngo Yesu ikirenge cyawe Friends. kijye mu kirenge ke kanze nkwereke sha. Yeah? Put him up. Muzamure neza mbereke neza. Abagabo ntago zikina. Go on. Bamukonyaguye. Hold him tight. Sumari barayimutera. Biyemeje kumubamba. Nimba yakijijwe nemere afiringe urwo Yesu yafirinze. Imisumari. Mbega ibigabo by'ibyana bibimana we. Good job, boys. All right, let's move. Hang in there, Max. Baramubambye. Ntago abagabo zikina. Really am, mate. At the end of the day, it is just business, yeah? I'll see you around, brother. Barikomereza. Nick Lalik n'abasore be. Basiga bamubambye nakaku kipadiri arera ntibagasiga gutyo. Ikindi cyawe baje ku ruhande. Sasa nk'umusirikare uburibwe bw'akanya gatoya urabwihanganira. Yacome mako na maboko. Manuka hasi. Dore ngo sasa urusengero rwose barugira akayunguruzo. Yewe kabagabo na mikino. Urusengero rwose baramena. Wesh. Now that the Lord has spoken, His mystery has been unveiled. Alfred, send in a 40mm, mate. Ngaho shabanze bahereze umusego. Ateye umusego. Baje kumwiyicira. I've been waiting to do. Baje kumwiyicira ntago bakina. Bamwisha ubugira kabiri. Bamutaye bwa mbere mu ishyamba. Bikozwe n'umwe muri bo. Nahangaha yarari mu mahoro. Baje kuyamutesha. Nawe undebere ukuntu mwene muntu aguhiga. Imwe, kabiri. Gusa ngo nta kabiri mu rugo rw'umugabo. Hakuno Gabi yamuguyeho. Gabi wo kubikenyeri. We na Padiri Barotoromayo mukuru wa Baritazari bajya kumwitaho. Cyo bakoze nta kindi bahungiye kure y'urusengero. I wasn't sure you'd wake up.
rwose ntabwo nari nzi kwirukanka mwana wanjye. Sorry. Kubyuka rwose kwawe ntabwo nabiteganyaga. They killed Esther and the two groundskeepers. Disi kakana muzehe yareze kagakobwa kajya kabatekera isosi ya yororo barakishe. He went to bring you clean clothes. Sasanga ukeneye banza ugira akantu unywa reko basi umuhogo wawobeza umwumura kwishi. Baraje bica abakirisitu na kakuki ka Esther barakica. Then I will die doing God's work. Gusa byose birarutuga pfukorera Imana icyo padiri yivugira. Masari icuma mugabo ntabwo apfa. Urupfu rumugenze heho ruravunikira ubusa. Agos's raids are happening every day in the village now. Ndetse umunsi ku munsi mu cyaro n'umusobanuro bacyabatera. To kidnap, to work in the jungle factory. Barashimuta abakobwa ngo bajya gukora mu mashyamba yabo mu rumogi. It is a reign of terror. Because the church was in... Nambara n'uzurudaca mu gace k'iwacu kose mu gasantere. Uza yahungiye anga mu ishyamba n'agasore ka Padiri ka Gabi. I will go back now. It's best I move at night. Ahubwo kanyere rwose ndebe ko najyayo. Iri byangaha nzana. Torero ryahunze basenye urusengero baragira ubushwange n'abaturage bari mu icura burindi. Nta muntu kigoheka. Barashimuta abana babo bajyana mu mirima y'urumogi. Try to live peacefully. He smiled on it for a time. Then he visited fire and brimstone down on us. Ndetsanga padiri umunsi ku munsi mwiza muganirira inkuru zimugarura imbaraga. The message. Zimwereka yuko byose yakoze nta mpamvu yo kwicuza. You are a weapon, Max. Max uri intwaro ubwawe. Uri intwaro yagarura amahoro. You might be the only thing that can stop what's happening. No gusanga ari wenyine Imana yasezanye ahanga ngo uzahagarike iri hohoterwa ririmo kuba ku baturage. Maybe you should do God's work. Wajanga uri intumwa utabizi yaraguteguye ngo uzazangogira icyo hindura. Ukoreshe impawe usobanukiwemo neza urakaza. Uri mu nzira nzima. Imana ye narwanirire rubanda bameze nabi bakeneye kwitabwaho. Yatangiye mporampora umwitozo bari baramutoboye ibiganza baramupfumuye. Yakoze umwitozo mporampora uzangara cyangwa amagambo meza yo kumumotiva. Buriya ngo ijambo ryiza ritunga ubwonko naho ijambo ribi riba nk'uburozi mu mutwe w'uryakiriye. Niyo mpamvu akarenza umunwa karushya amagara. Amagambo ujya kubwira mugenzi umuntu ujye wanzu yitondere. Hari amagambo ubwira uyabwiye kuyakira bikaba ukumwica inshuro 700. Naho havu yivuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Naho tugambo tubi nacyo no kimwe byose kiza ku bantu. Tugambo tubi ni nk'imbeba. Buriya ngo nta sosi y'imbeba. Niyo wateka kontineri yazo. Kimwe reko nta sosi yinshishi. Niyo mpamvu Kibamba nafashe umwanzuro. Aho kubaho iminsi 1000 nk'imbeba. Nabaho umunsi umwe nk'indare nk'igendera. Ego. Mutazanca amazi no. They had fit to fight, Father. Itegura irugamba nta kundi. There was a better way. Wende yo niyo nzira nzima ikwiye mwana wanjye. Cyo gihe ufashe rubanda bakeneye ubavuganira. No gusanga waraje ngo Imana izagucemo igaragaze ko rubanda babohoka. Kumbe hari inzererezi z'ishyamba bageze akono padiri yimukiye. Padiri yahunze urusengero aza kwiturira hakuno abantu bose abakira neza iyo baje bamusanga. My spiritual retreat. I come here to kandi bo muri kino cyaro bakeneye ngo bose bahakontorore. Fucking shithole. God is not preparing some soup. Don't want soup? Baga sosi. Bread. Omugati. Everybody. Abantu
bose bakunda umugati bana bakamaho umugati bigabo nambabazi byaramumenaguye dore ngo muze baramwica bamuhora ubusa yaragiye kubaho umugati bamurasha amasasu mu gituza n'umutwe barawumena aka niko kishe bwa mbere mudapfa kishe umudapfa amambere dore ngo araza agasanga padiri bamwishe wari umujyanama we wari umusaza ukunda abantu bano bo nta muntu umwe uzasigara muri kano gace batamwiyenjejeho nabirebye ntacyo afite yakora cyakoze nta kindi mw'abantu mwe mugiye kuryoherwa ese muri tayari forged in fire. You might be the only thing that can stop what's happening. hari amagambo ya padiri yibuka avuga ngo mwana wanjye buriya ukeneye ngo ube impamvu nyine yatuma abantu bongera kubona umutekano hari ukuntu uzi neza ko wabikora hari talent imwe wiyiziho mbese nkanjye ubu ngubu impamvu yatuma abantu bose batekana n'umunwa ubuzi ngo talent yanjye ubundi ni injuga rero nawe talent ye n'amangumi muri Imana iguha talent ishingiye ku ntego yayo kuri iyi si ku mugambi wayo urabizi ngo ntacyo muri iyi si atari umugambi wayo kiramo ese muri tayari yemwe Vaya bullet namba moja ashamija kabiri esta mierda corre bullet namba pili vaya a sedarme namba tatu gwe avayo maccenar bakisa umucancuro wa viziyo sasu ari wose barara yabaziye yari yiturije imikino hasi mbega umugabo gwe ntakina byuma Sara abagabo hasi narabigiye filime zirahari muzitwaza ikindi dore ko bungu twana badohoreye ntago umusanzu kiri bine ni icyatanu ku badigi bacu dukeneye ko abadigi biteza imbere n'ikimenyimenyi muri iyi minsi bubangaze gutegura inama yanyu muzaze tubereke aho inyungu z'imigabane yanyu zigeze cyane ko umugabane w'umuntu yawutangamo ingwate muri banki akiteza imbere tubiseguyeho ko komite ya mbere itajyaga ibikora ubu komite iriho dufite gahunda y'ejo hazaza hanya abadigi ntabwo tubifuzamo dukeneye ko umudigi yiteza imbere muri iyi viziyo niyo mpamvu umusazu wanyu twakubise hasi we nta mwana usya ahunga abasaza sasu fire bullet in the head wewe ndagukubita n'icyakanyama aragitondagira nawe yitonze tondagirije ya gwe ara karaba fayo nkonge na salama guca akamenyero guca agashiziguro k'inzererezi
n'undi munsi sasa kuno kwa boss umujyi wose bakukumbye katubayeho With high velocity yabanje kuri butike zabo arabazingiriza and inside. karitsiye bari barakabye umva wabikoze ni karahabutaka uko sukwica wose yabaga ihene kwirayidi. It was a professional. Emva yari kinyamwuga do. Very. Bebe tsanga kano ko kigakunda kwiba. Bose ankara bacakaza. Must be Max. It doesn't make any fucking sense. Byanga byako ni Max do. It's to kill him up close. But you chose to do it at a distance because you couldn't face him. This mistake's on you, Leclerc. Come on, Mike. You were there. You saw us blow the church up, right? I mean, you were there. We blew the fucking church up. With a guy like Max who actually... Wa munsi baturikije urusengero n'abazwa Max abakiri muzima. You're losing your touch, Leclerc. Byarabaye barabibona bose. Bazwa Max yapfuye. Sasa undi ujanga ninde? Wakora mwenibi. Ogera boss. Umu atanga utugambo ntabikunda. We n'undi munsi. Wima atanga utugambo. As I say when I say you get Bareba ko muhagata ngo boss yatinye Max ni mpamvu cyagiye ku rusengero yatinye kumurasa mwegereye amurasira kure n'ubu yahabye umva we. Stupid. Ruko gaso. Icyabaye nta kindi barerekeye bagiye kumuhiga muri kano kagigi binjira gasantere bamenye ninde urimo kubayogoza uyu wabaziye ni mwene nde ni muntu ki hey yabonye binjira okay aya afite kuri kankari yitwaje iyi ni kankari simbunda gusa arayipakira abangaba bagera fuse ndimo kuririmbara bumva bako ndiririmba na nshuti nziza nka Yesu aja senga jya ngari padiri nibamuze isura abana bayisa shimwe ahimbazwe kumbe se padiri gusa wey bana banje sinje kubica cabugufi nge nigendere. This is not your fight. Ntabwo iyi ntambara ari yawe. This is not your fight. No need to die. Ntabwo ukeneye gupfa. If you pick up that pistol, nufata iyo pistoli, I will kill you. Ndakwica. Yewega mana twibanze. Afata kuno utwangombwa kuno tunu twiba. Na mikino. Komebego umugome na mikino. Afata kuno tunu twibanze. Afata kuno utwangombwa. N'utwangombwa. Sasa arabaje. Baje mu gasantere. Baje kumuhiga. Okay. Aya. Kano ngatuye Fuadi. Na Gicumbi. Na Erive. Rugwiro. Na Rugangura. Agiseri. Geranga abana baracaba kubita ibinikira. Uyu muhondagurira abana nindi. Na gasantere hakuno bakabye. Bayiboje ngo ni yicyuma. Not here. Mbese nkangiye kunsanga inyarunazi. Mbanyoboje ngo ni yicyuma ndikiyongozi wakagigi. Na akagigi gatoya nagiye gufonda. Gikabo katewe. Now why would you? Sasa bavuge uko yasaga yari afite uruhara. Avuga atuje anatsindagira. Bibutse yakunda kwiba nawe yasiga nakina mwambuye udushanete impeta akuye kume grenade yewega agakunda kwiba yarakaza yateze grenade kuri shanete bibutse arabazi dore sosi mana we dore amara we muza n'ubugari dore zingaro azi surimwe mwe hasi
Take positions. dore urugamba sasa ari mu ishyamba arimuka bapfa gutomboza dore ngo sasa barashora amasasu ya tombora erikave tombora erikave nikora sinzi gwe Magpie, the motherfucker killed her. Yeah, I know. I tell you what. Anyone who kills this piece of shit gets an extra $100,000 bonus. sasa kumushaka ngafa ndaramuza avuga strategy urugana rugamba bamushake umuntu aramuhemba. I have a feeling you might even come. Umva ndabahemba umubona wese ndabahe mushaka ndabahindurira ubuzima ndabazamura mu byiciro by'ubudehi abakure kuri 0.5 bajye kuri 6 byiciro bakeneye max. I want 10 men out here at all times, okay? Nyene abasore 10 hanga bacunga umutekano. Boss arahunze do. Boss ahunze urugamba. Yaje yakono mu rugo. Abasore 10 yakono bacunga umutekano. Babazengurutse inzu. To go nuts, right? Couldn't have been one. Nimba ari Max uje kababayeho. I killed one of you in a fucking heartbeat. 15 years in the SEAL team, boss. We don't die so easy. Oh yeah. Badafitanga kipe y'ubutabazi bafasha SEAL team barapfa. Today is his day. Uyu munsi arapfuriya mushenzi barakubeshesha. $100,000's mine. Barapfa. Project, fuck your $100,000. Arapfa bosanga bajya bamucira urubanza. Not unless I get him. Bajya hanga bari motiva bari kinakina. So he doesn't come back. Hari ukuntu abantu bato bahura Fucking bakigamba utuntu tudasanzwe bosanga bari yumva. All right. Wilson, inside front door. Hammerford, inside here. Notch, Rodriguez, you're with me. Oh, you fucking never die, do you? All right. Willie Nelson with a gun. Let's go. Come on. Mwari mwabona urugamba ruhiruka inyatsi avayo gace urugamba nkora rumenyereye intambara nk'izi azirwanya kenshi azakono ku mucuruzi. ¿Qué hagas en el camino, pendejo? I like to surrender. Narinje kwitanga. Pinche mierda. Iyi aje kwitanga. Man, son of a bitch. Bibutse umunanga baramuhemba neza. Yaje kwitanga amushyire boss. Kwa boss. Telefoni yako papa. Hey, go on. Hey, boss. They found him. They're pulling up in a Jeep outside. Oh, wait a minute. Who's got it? One of ours? Yeah, it's Jose, the fat one. Dead or alive? Baramubonye anga baramuzanye. Fucking idiots. Mwibeshye mwabigorje mwe. Gute se mumubona? Right fucking now, immediately. They're all fucking dead. Baramubonye ariko ntabwo byizeye ko bamubonye. Ko ntabwo Max yaboneka gutyo reka. Ibitera ukuntu boss amuzi. Ntabwo Max yaza muri ubwo buryo. From here on, I go in on my own. Shut up. Baramuzanye. Sasa anga bageze birahagije kuba bamuzanye birahagije kuba muzana birahagije we namenya arakora we byose birakora namenya arakora sasu masasa batangiraho we byose birakora bamwizaniye gwe bamwizaniye reka aze abakavuguriye. Aha aya aza yitonze maccenar mucancuro harakamwisha amambere reka banza kanagira ivide yewe gwe agasukamira umutanga ibyo kamuhaye mbere hose reka aza agatamiki bana yindi yewe gambunda bunduki originali nta miyaga kishe na padiri Mo Max. yewe ga bagabo hana we
kano kaje katurwane nk'abagabo. Okay, haya iyi ni fight. Haya basi, aracyari junior GT. Papa nawe avana y'umushyo kandi so guhata ibirayi. Ndaje nkwereke bagiye gupiringa. Ndaje ngucyo tatuwaje itazibakirana. Yewe ndaguha rogo, ndaguha karamubanza karagiramo mu mpyiko akanuza ngendo. Arangije akeneye umutima, ntabwo ari impyiko zonyine zarazirangije neza. Yitoze mana yewe utyo yamariyemo icyuma haza akanyama. Guca akamenyero, guca agasuzuguro. Wari bwabona isuri ponda mamana we. Guca akamenyero. Yes. Sasa kwa boss Clark, inyama yateguye ahangaha yabaye nka rogo, Max. yabaye nka tatu. Ntaho iraba kujya. Most for the others, but not for you. You just do it because you like it. Byanga mwibutse ko akora akazi agakunze. We kwica ntago abikora kuko ari akazi, arabikunda. Sasa bamwizaniye injuga muteza kugira ngo mubeshebeshe. Ijaya niba hafi ya boss Clark avana y'icyuma. Yewe kamuntoryi, yewe kamugabo. Abagabo nambo hategure baraje ya Kasibondo ziratakara. Aje kwa boss Clark. Kandi akenshi ababosi usanga tutazi kurwana. Ababosi turi bacyotsi, ifaranga riratuvugira. Ewana bosi avanayo inkota, undi afashe igipanga. Bakise umucancuro maccenar. Nk'abasirimu batagoranye, amasasu arasakuza, sibyo? Amasasu avuza induru. Karero umubosi babikore nta gutaka, ucece. Bosi yoko bosi ibirayi ibishyimbo. Bosi aracyabasha, bosi aracyabasha. Inzererezi hasi. Bosi yamuhenze ubwenge, afata umushyo. Bosi afite inkota. Yewe ubanya babosi, yewe ga bosi. Reba bosi yakono akora agafente, ubanya agafente. Boy's coming to this. Yekojgo akosa gace.
we bosa muri ringaniza mara bamuri ringaniza mara namukire u Rwanda nabi gusa uyu munsi imirwanire ye baramubaga umugongo batangiye kuwugegena umugongo wiwe kata ahantu hambere abaga nazi n'ibiganza cyuma mu nda mumara azamuriramo yitonze mumara nakawutu yamuzamuyemo umusho shinguzamo ishyano yewe gumugabo dore aho urahabonye mana we mbega icyenge inderi yamutesha icyuma iki yamusigiye tokeni mu gatuza arikomereza abantu bose karitsiye yose ayikukumbye uwumwe hari igihe byose byabaye ngombwa uvuga uti ndi umugabo kampagarare kino kibuga cyahengamye nyihengamure mbese nk'intambara uyu munsi kibamba magagari ndimo ndwana nafashe umwanzuro ngo kino kibuga cy'Agasobanuye ngomba kugihengamura kamamba ya dimbaya. Some good, I hope. cyo yagende ntago ubafasha sabura. Might have said something like, whatever you do, God will be with you. Wenda padiri akayavuga amagambo nk'ayabazo Turumayo ngo byose ukora Imana izabana nawe. Sawa. Say something like, wenda nanjye akabaye mvuga ngo stop fighting and killing so much and just leave a little. Oya kurwana birica urabona uyimvugira byinshi bayi. Nakeneye kumugira inama yo korana bizi. Yafashe umwanzuro uyu mugi ntabwo yabatererana. Yari yabatereranye maze umutekano wabo ubanza amazuru afata umwanzuro uwumwe agombe agira icyo akora. Cyakora yaragikoze basaba umutekano babeho barambe ahandi nahimana arangije arikomereza ngira ngo nukigenze bakitaga maccenar na Julia da Polimia giti kimizi mirefu Imana ikomeze bandebere neza ibandebere icyoroshye ndabakunda kyane hasta la vista bye bye naho ubutaha bye ariko kumvuga